Assalamu alaikum musidɗon fulɓe laraɓe fulɓe musidɗon kadi yettiyata jokkuɗon nan ko hande kadi min arani on épisode ɗimmo telema hajju on yontere feɗɗunde addi fuɗɗude épisode wan on yewtirgo telema jawdi jagindi fi hajju on ko hombo duwa yahude toujours kaka haade ɗum ɗon tokkiteɗen musidɗo mon kadi joɗiɗaɗo ononan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة ومن ذلك فلبتي duwani den nelaɓo sallallahu alaihi wa sallam wajen kisal woni makko kanko e sahabaɓe makko e ɓiɓɓe makko alamin salminiɗon min ɓuri ko on jarama oustas kam non woliri non ko oɗo woni ɗum yewtini ko heewi ko fuɗɗode telemma wallita goɗɗo ya hajju tawa an a yahani ko ɗum to a yahu si o yaha e jawdi honno ɗum taw ko jawdi laaɓuɗi ɗum ko yewtini ɗum si waɗi tum yetten ɓagonga ɓe ko noddande Allah kala mo Allah noddi rek yahay ka rewnata o kadi ko ɗum rewnata hara miɗe yetta yimɓe dariɓe no wallita woɓɓe ala ɓen feyno ɓe yara hajju ma woɓɓe ko ɓiɓɓe mum naɓata ɗum woɓɓe ko laamu ɗum woɓɓe ko NGO ji hara miɗe yetta fo institution ji kadi naɓa staff ji mum ɗum ɗon fof ko ballal ko tawata Allah wi ko tugalal jooɓal kono ko so tawi hiɗa hantan ma hiɗa waawi hara e yetta ɓen noon Allah willa ɗeraji joddi hewde yahoɓe ɗin kadi tawata nayoɓe bonni jawdi ko ɓe yoɓana kon eke ɓe waɗano hannede non hara oustas hannde ko ndaren tan woni tokkarten ɗon ko tawatan ɓeyditanayi yimɓe annduɓe ɓen andintina annduɓe ɓen andina ɓe annda ɓen sabu ko ɗum woni sambo programme on jarama seyda Khadija aray on fuɗɗori kadi e oɗon émission mo hani fuɗɗorede ɗum woni andintingol jogiiɓe doole wonnduɓe wallita ɓen kadi si ɓe yeehi yoɓe waɗi ko naɓi ɓe ko si wona ɗum waɗuɓe ɓen kamɓe baraji maɓɓe timmi joni yo Allah dandu si bonane ko an bonnuɗo ɓe tanƴini noon no kaasi makka seeriri ni no toon woɗɗiri ni no golle ɗen sattiri ni si goɗɗo yehi toon o tinnaki yo Allah dandu hara ɗum koye makko kono kam waɗanɗuma heeɓi baraji te kadi ɓen wiyay wondema nela sallallah alih w sallam naki addallu alal hayri ka fa'ida mo tindini yo moƴƴere waɗe kanko e waɗɗo en fof hiɓe fota baraji haray si Allah subhanahu wa taala yaajinanima a ndaari musidɗo ma a yoɓanimo o yehi o hajjoyi kala baraji ko heɓi ɗon Allah hokkita siguma na yahude hajjuɗen ɗum hajji an hajjinoyɗo hajjoyɗo on kadi an kadi a heɓa baraji hajju haray Allah subhanahu wa taala haray no jeyano e ko yewtuɗen woni fokkutuɓe makka ɓen ko wonɗi piiji ɓe duwa wadde ɗo ɓe yahude hande yewtina hewtuji gilay jobaji ɗin gilay jobaji ɗon tom weeɓa tom weeɓa zone ɗiɗi yehi kadi waɗa contrôle kalisiji mum ɗi na ko yiɗa o wiya sooda tentini adoroɓe Madina ɗum fo en aray yaha makka taw moƴƴin lanne hede toon so ne hara a noddugaɓe ɓe masalan ɓe muldamma mbuuɗi si jooba lanni toon weeɓatade haray ɗum fof yahoɓe makko ɗum wattane yilayma haray hande
سيدة خديجة تجد وأدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما بمعنى دليل أن يمين حج وفرل إمر فرل الإسلام يميدو كديكو تغال الجواب إمر تغال الإسلام جوني كهم من دليل كالقرآن كسنة tindina idi wonde no dey hajji koko waɗi nafimiɗo falamiɗo yaha simi falaka mi yahata umra kadi ko hunde waɗnide haysi daraja mum on yettaki daraja farilla ko mon hajji umra kadi umra goto on e nder gurdam maɗan jomiraɓe gandeni ko waɗɗi ko wi noon wal mubadaratu ila adaihima bimana yo on tigui yacco yo on tigui tinno waɗugol ɗiɗo si feere nden hino woodi no yewtirno ɗen o waɗi noon hay gooto annda fi hoore mum hay gooto annda gurdam mum hay gooto annda fi cellal mum hay gooto annda fi keɗol mum ɗiɗo fof ɗi dara ka Allah tawni ko arata mi annda annda si Allah tawni o si Allah fewndi no hikka koɗo yaha hannde hiɗa selli miɗo selli janngo ko weedata walla ko heerata hay gooto annda hannde hiɗa jogi ɓe wi o wiyete jawdi ko ɗowdi kadi iwayni hay gooto annda ɗum waɗi ɓe wi yaccagol e waɗugol ɗiɗo ko waɗi noon ko koɗol wonugol ka daaɓe ma si tawi tun a waɗi hara a tagi koɗon ɗon kono tanki a waɗali hara ɗum ɗon no heddi ɗon ko ɗum waɗi o wi o dalil ara noon nde winoɗen ko tugal limmorde tugal l'islam Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗini e hattanɗo hajjoygol e gurdam makko ɗan nde woote Allahu tabaraka wa taala o daali e surata al imran walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin Allah daali o waɗɗini e dow yimɓe ɓen hajjoygol e suudu makko ɗum woni e suudu kaaba non makko kono noon o wi man istata ilayhi sabila si a hattan laawol gootol e gurdam hattan gongol e wolino yo taw hara hiɗa selli yo taw hara ɗa jogii paase iɗa jogii mbaɗɗateeri iɗa jogii cellal laawol ngol no holni njooɓa hino woodi ko ɗiɗo fof woni istata ilayhi sabila Allah wi noon kala yedduɗo si Allah okkorima a wuddi a wi a sodata biye a sodata ticket yaha hajju an yahugol China walla yahugol Dubai walla yahugol Amérique sodoya ɗum marchandise waɗa e container adda yeeya profit ko ɗum nattinta kon saloɗa ɗon hay zakata ittata wiya an a yahata Allah wi hey fa inna allaha ghaniyun anil alamin Allah ko yondini ɗo ga e tagore an sa wiya waɗata no woodi temedere waɗoɓe guluji waɗoɓe million ji waɗoɓe Allah no mari ko rewa ɗum hay sina enen wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbiha Allah wi kala ko yiɗa sumun hinanayi a rewa Allahu tabaraka wa taala Allah no mari jinnaji ɗi rewa en Allah no mari malaika rewa en ɗe leɗɗe rewa en awa Allah wi mo yeddi mo wuddi sali ga yahude Allah ko yondini sa yehi makka yaadu makka ko annafata ɗum nafani Allahu tabaraka wa taala sa saliki a wi a yahata no woodi jaɓuɓe wi yahay lorra kan kadi wasugol yahugol makka ɓay sartiji ɗin timmiɗa jogi lorra kan kadi ko an tan woni ko arata e mum Allah danɓe itan ɗon ko dalil holli rewɗo wondema hajju koko waɗtarey e ari kadi fi sahihayni an ibne umar radiallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والحديث عند مسلم من فقه وندم الإسلام كنها في تقال الجواب وحج رسول الله تبارك وتعالى مثلا مرتين إذا قولوا حديث كبخاري حديث كمسلم هل حج وتقال الجواب وتقال الإسلام ذلك كسنن سعيد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا
كل من كان له جدة ولم يهج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين هذا انت سيدنا عمر بن الخطاب كان عندي ولا نقسم كلام لا ما سيدنا عمر في من الله شيطان فعلا مفوت بمك هكذا سيدنا عمر ولا نقسم كلام شيطان ننغى الله سيدنا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وي مثال نوما لمن تور كان كوني أمير المؤمنين كان كوني لن تجيب الزمان يحيى كوي تشاول بندارا kala jogiiɗo yaajeende wasɗumma ko na'i woni ko jogiɗa walla ko gelooɗi jogiɗa walla ko dammi jogiɗa kon tigi sali yahude hajji ɓe ndaari ɓe tawi jawdi no woodi imo selli omo jogii mbaɗɗeteeɗe nde o yaara ngantuuji hay fus o alaa ko o sali ɗum seydna omar wii yoɓe faw e maɓɓe lempo ɗum woni taxe en anndi islam so jihaadi ari ɓe udditi leydi islam forsata goɗɗo yo naatuka l'islam ɗan fos kono christien jom so wii o wuuray ko leydi no sari al islam naa gollireede ko accete e diina makko kono no woodi taxe ma yoɓata en faami seede mum nela sala sallam ɓe wi makka ɓe yehii madina ɓe tawno toon alyahudaɓe kono ɓe forsaano ɓe accude diina maɓɓe kamɓe naataka diina islam wanna woda la ikraha fi din forsugol yimɓe ɓen ko naaɗo anndi ko wiyete believing iman ko ɓernde ɗow du'a iwde tawa heɗe jeɓe nelaaɗo accunoɓe ɓe continue diina maɓɓe kono ɓe wiye ɓe wallinde ko waɗi agreement ko tawni takkuno nelaaɗo yaltini mo madina ko kamɓe fiftina ahadine ɗin ɗum wonaa ɗum woni programme men ko woni tun mi haala ɗukkude ɗon fiyo yimɓe anndu on lempo ɗon taxi ɗon yo ɓeeɗo haysi woni ko julɓe o wiye ɓe faw e dow maɓɓe taxi mo ɓe yoɓata wono ɓen alyahudaɓe no yoɓirta ɗum e annasaraɓe yoɓirta ɗum kanko seydna amaro wi honno mahumbi muslimin ɓen ɓe wona julɓe haɗɗande ko yilti kadi o wi mahumbi muslimin wona ɓe julɓe hay so o waɗani kono faale mo o faala ɗo waɗugol ɓeeɗo to ñawore ko ñaawi ɓeeɗo ko hara hiɗen andintina e woɗo programme en torondiri fi allahu tabaraka wa taala jawdi ko neema cellal ko neema waɗudema kadi juuɗe ɗum kadi ko neema si allahu subhanahu wa taala okkima ɗiɗo ko korama fi allah yahu hajjoya kadi allah no wawno wadde ɗum wona suuna wiya hitande ko ko hajjo allah no wawno ɗum wawde ɗum wona julde e ko nantete sibam walla azaka hitande ko ko yayi kono e gurdam maɗam fof hajju ko nde wotere wanti ɗum kadi ko sida waawi si a wawani jeeyaka e landaji ko landiteɗa on ɗum hanno hajjoya kono si feere nden no woodi donc a yahani alalleytede aɗen kadi ko seydna ali bin abi talib radiallahu anhu wiɗen hannde ko dalilaji hollayɓe hajju ko waɗɗide wona sunna simi heɓori mi yaha simiɗo wawi mi yaha simi wawani kadi mi yahata wona noon hajjude no wawa julde si wiyama ɗo hayya ala salat ko ɓawi fos a juula sawi ka juula si a juulani allah subahana taala lettete kono noon kadi hajju way dalil no woodi machallah seydna ali bin abi talib wonno mo wi seyda khadija kanko de wi man qadara ala alhajji fa tarakahu fala alayhi an yamuta yahudiya aw nasraniya oɗo kadi seydna ali bin abi talib o wi kala hattan yahugol waɗugol hajju o tawi pas o acci hajjoygol fawakimo simo faala yo mayi no alyahuda mayirtani walla o maaya no annasara mayirtani par ce que julɗo ko jaɓanowo si allah wi ar tawi woni allah subahana taala okkima kadi ko yarete ko a wi a yahata yani alyahudajo noddaka yahugol makka annasarajo noddaka yahugol makka o wi sa faala mayi no alyahudajo mayirtano walla mayira no annasarajo mayirtano nandi oɗo kadi no yewtiri ɗo noon haray jogiiɓe ɓen ɓeɗe wattani maslahaji tugalal oɗo fala haray wa yajibu ala man lam yahujju wa huwa yastatiu alhajja an yubadira iley no waɗɗi kala on mo hajju waɗɗi e mum
mo hattani hajjoygol ngol yo o yacco ko gonga hino woodi cellal no woodi a wi'ama kadi e nder gurdam ɗan ko nde wotere andi ko famata ɗum hino yaaji simiɗo faala ɓaawo duuɓi 5 mi yahay simiɗo faala ko arata mi yaha simiɗo faala ko artoyta mi yahata kono o wiɗo yacco yawna fi honnum yahen ka hadis nelaɗo Ibn Abbas radiyallahu anhu seyda Khadija o wi Ibn Abbas o wi nela sallallahu alaihi wasallam ɓe wi ta'ajjalu ila alhajji yani alfarida fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu rawahu al-imam Ahmad nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maki yacce yawne hittine yahon waɗa yon hajju ɗum ɗo ko wawɓe ɓen goy ane nelaɗo ma goto e mon anda ko honnum falotomo ko honnum arata janggo to siba ko wolden ɗo kon hikka no waɗi ɓe Allah tawnu no waɗi ɓe Allah tawno rawani honto ɓe hikka ɓe tawaka ɗo si Allah tawnima an kadi ɗa yawde hajju hikka alhamdulillah anda ko arata si Allah subhanahu wa ta'ala tawni hikka kadi hiɗa selli anda ko arata tawa hiɗa selli hikka hiɗa mari a anda ko arata tawa hiɗa mari haray ɗiɗo honniraɗo maki yacce si feere nden no woodi sartiji ɗin timmi tinne yawno ɗo yahon hajjoyon hay goto e mon anda ko honnum falotoɗo woɓɓe no ɗo jo ndaare nawnaji wayra ɗo goɗɗo hay fus musatani nana o yani sengo fo maayi o momminotako joni honno o yarata haji oustas mi felanima yeyi goɗɗo no waali no nawni sa ara daramo o darama guite o inna simi andu no ɓe fof miɗo duwano waɗande mi waɗana taw on ndi waali ɗum o tawa ala mbawdi ara on hawta hay hunde de kono ka waali ɗon ko miijoto tan jaka hanno ɓeyda moƴƴereji wallahi ayi nala sallallahu alaihi wasallam kadi ɓe maaki ayyuha nnas inna allaha farada alaykum alhajja fahujju akhrajahu al-imam muslim nelaɗo makuno e khutba maɓɓe ɓe wi ayyuha nnas ko onon yo yimɓe inna allaha no allah farada alaykum alhajja o farli o waɗɗini e dow mon hajju o wi fahujju yehe hajjoyon non noon si allah noddi no waywa nulugol paykom mum si a wiɗo joni baba addanan ndiya himo wawi immade ɗon yaha ñeɗoya adda joni himo wawi joɗade ha mintaji 5 feƴƴa o addoya himo wawi joɗade ha mintaji 10 addoya andi fo e mum o addi kono ko honto annene on ɓurata weltade ka inna tum baba o koranɗon ndiyam o yaha o ñeɗoya ndiyam ɗam o adda o janna ne awa ɗo kadi farilla on si Allah subhanahu wa ta'ala farli o ɗo farilla e dow ma tawi woni a langantu e yacco waɗa ko ɗum ɗon ɓurata weltinde Allahu tabaraka wa ta'ala arin joni e ñawore ko wiyete kon umra yani hukmul umra wa qad waradat ahadith tadullu ala wujubil umra minha hadisaji ari dalilaji ko hollirta de umra kadi ko hunde waɗɗinde en aroye ko honno woni umra en aroye kadi sifoɗen kadi ko honno ɗum woni hajju e façon hajjuji e ko honno kadi hajjirte qawlu sallallahu alaihi wasallam fi jawabihi li jibril lamma salahu an al-islam qala sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakata wa tahujja al-bayta wa ta'tamir wa taghtasila min al-janaba wa tutimma al-wudu wa tasuma ramadan no woodi hadis andi hadisaji ɗin fillayeji ɗin wona e tawa no serti oɗo en jangimo nane ka buniyal islam ala 50 euro programme no feƴƴuɗo kono oɗo no woodi ko ɓeyditi ka seydina jibril alayhi salam arno tawi nelaɗo o landi nelaɗo ene honno woni l'islam nelaɗo wi jaabi seydina jibril o wi l'islam de ko nde settoɗa laareteɗo gonga si wona allah seedoɗa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo allah woni tugal aranal ngal ñinna julde itta azakal o wi shahid on o wi wata hujjal bayta wa ta'tamir ko ɗo falɗen wadde yan on dallahi bima wa ta'tamir o wi hajjoya suudu kaaba ndu waɗa umra ɗo andi to ko wi tum wa hajji baytillahi alharam liman istata ilayhi sabila o waddal ɗon umra kono ɗo wi wata hujjal bayta hajjoya suudu ndum wa ta'tamir waɗa kadi umra o wi wa taqtasil min aljanaba lotoɗa longal wa tutimmal wudu'a timmina salliji wa tasuma ramadan hora sumayo
jomiraɓe gande wi ɗo ko farillaji tun hikkidira ittugol azakal koko waɗɗi ñinnugol julde koko waɗɗi hajjoygol ka suudu koko waɗɗi lootagol janaba koko waɗɗi salligagol koko waɗɗi horugol suumay koko waɗɗi umra lombama nder ɗo umra en waway wiide haysi tawi woni wona farilla no hajju woniri farilla noon mo heɓi feere waɗugol umra e nder gurdam makko ɗan nde wotere haray ko hunde waɗɗinde ko hedditi kon haray ko naafilo ella o ala hen tentini umra on si o woni e nder lewru korka shahru ramadan samnati o programme men ɗo kadi en andintinoy fewndo ɗo allah subahana taala fonnali yimɓe ɓen ka doole seyda kadi kala mo allah subahana taala newna naalima taw fi yeɓugol coggu ticket yahugol hajju si umra fewndike woni ko suumaye woni na suumaye tawi ɗum ɗon feere mum no woodi haɗata yaha no gasa sa yehi a waɗi on umra ɗon a torike ɗon allah jaabina allah subahana taala udditanama dambugal e fi oɗo hajju si ɗon kadi udditaki yergo wawɗagon a waɗi yewtuɗen ko jogiiɓe ɓen mais o jogiiɓe ko jogiiɓe ɓen jogal noon kadi no wona e nder famille si allah jonni gooto haray wayi o jonni famille mum fof koya yeƴƴito ɓe hawtuɗa ɓen wallitoɗa ɓen koko moƴƴi e ko ɓuri moƴƴude wallahi haray en yiyay oɗo hadis akhraja ibnu khuzayma wa daraqutni min hadis umar bin khattab radiyallahu anhu wa qala daraqutni hadha isnadun thabitun sahih hadis on himo selli oɗo umra e hajju on hiɓɓindirama umra kadi koko waɗɗi mo heɓi feere yo waɗu wa minha hadis aisha radiyallahu anha annaha qalat ya rasulallah hal ala an-nisa'i min jihadin qala alayhinna jihadun la qitala fihi الحج والعمرة أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح هاجوني كو هولرتا عمرة هنا ودي من نالك فريل لدي ونو حج ودي فريل لدي نين من عائشة بيبي إنو إنين لانو جهاد نو ودي منين كدي ريوبة بين عندي ريوبة صحابة بين kala ko wiyano hino moƴƴi goɗɗo si waɗi ɗum ɗo heɓay aljanna kamɓe kadi reɓe faala ɓe nani wondema mo yehi jihaadi si o warama ko tongude mo natugol aljanna ko mayde nden ko direct ka aljanna kamɓe kadi ɓe wi ɓe faalaɗi hey nelaɗo min lando ene rewɓen kadi jihaadi no waɗɗiɓe nelaɗo maki hey jihaad no waɗɗiɓe kono noon ko jihaadi mo piiro ala e mum mo soppidiro ala e mum mo fellidiro ala e mum konno woni on jihaadi waɗɗiɗo o wi alhajju wal umra o wi ko waɗoygol hajju waɗa umra onon kadi jihaadi mon on ko ɗon minen noon si jihaad noddama ko minen yaltinta kafaji yaltina pinkaji fellidire ko noon jihaadi mon on ko ɗoftagol moodi mon e yahugol waɗa hajju waɗa umra ɗo kadi ko jihaadi koy yalla naɓu on kono on yiyay ko jihaadi molanaɗo ko waɗi noon suudu kaaba ndun ko nokku gotum woni ko faalaɗa kon ko ɗum mi faala yeho fottoɓe ɗon ɓen no ɗuuɗi fottoɓe ɗon ɓen hino ɗuuɗi ko waktu goto kadi ko ɗum waɗi haray ko jihaadi molanaɗo wallahi haysi ko wanga gongol tun laabi ejen hay goto wawama ɗum ittande awa gasi ko an waɗan ko hewtingol ton ko heddi kon ko a yangoto heɓana hoorema ko ɗum waɗi ɗo hiɗen andita e oɗo programme joni goy travel agency jimɓe wattande yila si a naɓi mawɗo nayejo ɓe landotoma extra ɗum noon haqqille no jaɓi ɗum honno wonta ɗum no woodi toon piihoyno toon waɗeteko e tawa mawɗo nayejo on o wawata ɗum wadde haray ɓe jogii pusji ɗin wona firi tun e ɓen wanginoɓe ma suudu kaaba ndun a yoɓay ɓe doginama safa e marwa a yoɓay ɗin mbuuɗi ɓe landotoma ɗi tawa si ɓe yehi ɓe ƴettante gooto jogiiɗo wano pus goɗɗum sa koye oto hoy joni ɓe jogii safa e marwa no woodi e kono koye oto hoy ɗon kankoye koye wangotaka suudu kaaba leyga hana hara ko dow kono ɗum ɗon fof ko mbuuɗi woni ko yoɓete ko ɗum waɗi fewndo ka wawɗa ɗon enen hari haqqille men no hokki yawgol makka ko mawɗo tun kala yahuɗo toon a arti a anday ɗo ko nodda ɗo ko wawɗo a anday ko nodda ɗo ko selluɗo
mo yehi toon sella ko wawɗum mi anda si nani taƴay ɗon tun ha programme men goo kadi sabu yimɓe ɓen joni ɓe jaɓata ndarude ko juuti ha awa gasi kono noon mbiɗa andi haray ɗo ɓe janggi ɗo ko heewi sila hara no woodi ko falɗon ɓeyditude ɗon taw waynodiren o programme eyyi joni kami daroto nela sallallah alih w sallam ɓe maaki alhajju marra faman zada fa huwa tatawu ɓe wi hajju waɗɗingu mum ko nde wotere nder gurdam ma kala ko ɓeyduɗa ɗon maslahani haray ko naafiɗo haray noon inchallahu taala ko ɗiɗo dalilaji wonno ɗen e addande jama on sen yeehi ka alquran hollay hajju koko waɗɗi sen yeehi ka sunna hollay koko waɗɗi haray kadi neɗɗo mo wawɗo ɗo mo sartiji ɗin timmani yo yacco o waɗa o taƴa koɗol ngol ka dande makko awa mo wawani kadi feere waɗugol hajju haray on tigi yo waɗu umra kadi ko hunde waɗɗinde haysi hewtani daraja ka hajju haray ko ɗum ɗo wonno komin wawi on addande e ngol lawol ɗo haray ɗen torani ɓe fokkutuɓe makka yo Allah ɓeydan ɓe cellal pooɗa duuɓi maɓɓe ɗin Allah subhanahu wa taala laatina hajju ngun naɓa ɓe jam ɓe wawa kadi waɗoyde ko naɓi ɓe kon e jam artira ɓe jam kala duwawuji ko ɓe tori toon Allah subhanahu wa taala jaɓana en wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum salam wa rahmatullahi. Allah jaɓu duwa oustas e hare wonde aduna on kadi Allah ɓuttina ɗum sabu koye jaam tan ko woni o heƴata wallahi haray ko gonga ko wiyeten kon heɗoto ɗon mi hakkil harna ɓernde ko ha moƴƴa tum leydi ndin konen hawti ɗum si tawi moƴƴi fof tan ko fof moƴƴani sabu gonga ɓeya si Allah seetini jippini albala suɓata haray ko yano e dow fof kono si tawi noon yimɓe yeehi duuke duwaji ɗi jaɓike haray ko fof hay bomɓe ɓen heɓora hen intérêt ba haray ko jaam tan Allah ɓeydu jaam e nder leydi ndi yahoɓen yaha e jaam arta e jaam moƴƴere haray jokke men tan e programme en arayde ɗin inchallah en jokkodiri ha ka hajju on jarama haray kono musidɗo on kadi ƴetti Diallo imam Mouhamadou Saliou Ba wona noon ɗo mi ƴetta caméraman an on Mamadou Saliou Diallo wonde mi yejjitani noon Samba Gueladio Mbalo ha France manoɗa kanko tambiti Fulɓe TV. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله